Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailinga di tinagan as Silin. Manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nalaingak a makiapa at dalabasit mangeg ko kontra kanyak saan ko apalabsen. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Celine dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Mapanak makisag ka, lakay. Isupay titangdan ko nga igatang ta iti masida. Ay katun umayak kumamat nga agarado ak ngay. Syaklat tan ti makitangdan. Agtrabaho ka iti talon tayo. Tulungan kanto inton mabalinan araupan ti talon ta. Agawid ka nga ron adagos, numalpas ka makitangdan, tasikat agluto. Ay katuan anya ti kayat mo asidaan. Kumporme, makamukan. No anya ti kayat mo, kayat kumutin Mapat ka magayang makisag ka si Len. Wala nang, da kayo ngay, papanan nyo mo eh. Mapanak makisag ka. Sa dino ti pakisagkaan nyo? Ken kumari bekang. Kat isumat ti papanak, nanang. Kaagkuyog tan ang arod, amapan. Ay, nanang, awan pa'y mabalin araupan atalon nyo? Awan pa'y nga rod. Ay kat agpapada tayo nga rod Sino mat dahi ta babae kadwa tayo nga adu ti inanana, nanang. San ko nga ambo no asino? Itaklain mo't ang makita. Nagalasmot tan ti ugalin. Adu mat ti panagtugaw na, ngam ti panagubra na. Katbay-bay amon di napatag ka ang trabaho kalakta. Malugi ni Nana Becca, makasta ti swelduan na. Katadamat ken kwa na no alaan nan tuman ang makisag na. Di ka sumanao, tama nga no adama kang ngagkan ka kan idanong da iti da ita a babae. O di nasaya at tapno agbain mo. Agday ta ti sweldom tarabitab a babae. Ti ko na, saan adumanon kanyak ti bagbagam? Kaanak-anak ni Auntie Bekang. Siyak ti tinalak na amang bantay kada kayo. Iso nga uray agtugawak iti agmalmalam, awan bibiyang mo. Nagalas ka ti ugali mon? Kasmot laki nalaad mo? Ha? Amok nga rod, akaanak-anak ha? Imbagam kuma nga rod, tapnamok. Tiamok kat natangdanan ka, sadot? Inton maminsan, saan nga min atila pakibibiyangam? Day tala trabahom ti pakibiyangam. Ay na, isaksakit ko lang ni Nana Bekang. Sayang lang ti itangdan na, taad-ado ti panagtugaw mo, ngam ti panagtrabahom. Tapno ibagakkan ka, biyangot a babae. Saan nak atinangdanan ni Auntie? Timulo nga kalibre. Iso nga awan bibiyang mo no ad-ado ti panagtugaw ko. Ay kat imbagam kumaa nga impakpakauna kada kami. Kasano nga rod na ada tumulad kan ka? Gapot ta saan ka para mag. Iso asana rumba nga ibagak pa lang dayta. Ay ko iso nga rod Saan ko nga rod nga amo? Apay nga makaungat ka. Inton maminsan ngamin, agdamag ka pa'y nga umuna. Saan ka ta sumanao ka? Wano saan? Nagdamag ka kung maadiretso kanyak. Tapno na sungbatan ka. Sikat ti saan anak isao anasaya at kanyak. Nakaungat ka laadagos. No talaga anasaya at kaatao, saan ko maakas tatipan na kisaom kanyak. Dorbab ka ki di Ti awanan bain na babae? Nasakit tinakom na. Apay, amok nga raod, akaanakan tinagpasak ka. Ay, kat binaybay amlat ha kuman anak ko. No nagsuri ka, di saan kayo kuman nagsinong baat? No nasaya at kumatipan na kisauna, di saan ko kumamot anasong batan, nanang? Ay, yan niya kalaki din, aya. High blood ka mga minumaminsan. Apay gayam apinayaban na kayo ni Nana Bekang itay, nanang? Anya timbaga na? Uray siyakla ka noon ti umay agsag ka inton bigat. Iti kasta, maliklikan ti panagsinong batyo manan iti kanakan na. Na yan day jabak bakutan. Jay kit din kaanakan na asadot ti sakit na. Awan kit dit ammo na.
Ay, natural nga isakit na takaanakan na nga Rod. No di na kaya't ang mapanak inton bigat, di saan lang. Apay, iso lang ayat ipakitang danan. Umaykan, tamangantan. Ay na, huston day ta pa nagmismisuot mo. Lipatan mo day diyan napasamak, ta sumangutan iti panganan. Nasakit pa'y lang nga tinakam ko. Ay na, bakit? Ikatam nga minti ugalim, analaing amakiapa. Anya nga ruti kayat mo ngay? Agdo mo gaklatan akasla natuktukan abisokol? Ano ba sitla abanag? Palabsamon, bakit? Para kanyak, saan abasit lang abanag dayjay? Ala, huston bakit? Taamangan no datapay, ti agapa. Bakit? Isardang mo pa lang ti makitang dan, tas agadak dya inaradok atalon. Mapan kamutan agsak ka. No nasagad ko, nakasaka kan tumat siguro, agraptan taon. Ay katuan tapno makalpas kamutan. Huwag nga raw, adun dagiti nalpas anak karaap. May sata kadagiti naude. Ay katanya ngay nga rod. Imbag kadakwada tada traktor da. Isuman mo ti sumarunong ay ornungan ta, bagat. Ay katuan Intun malpas ti panagtatalon, agkarpintero ak tumanan. Agbiro kami kan ni tatang, iti pakitrabahuan may. Nasagad kong ti talon, bagat. Umunakan nga grab, taiwayway ko pa'y tinuang. Sigurado ang mabisinan. Wan, sige. Rugyak matan ti agraap. Ay, nagrigat ka tibiyag ti manalo nun. Ay, sapay nagsakit ti siikat ko. Ading Silin, mabalin ka diti bumingay iti danom dito italon nyo. Agkurang amin ti danom iti talon ko. Tapno makaarado ako mamatan. Saan na bale? Tado mat ti danom nyo dito italon nyo. Ay na manong, kasanumat no mabayag manin asaan nga agtudo. Di pa'y kat kaasimot dagiti iraub me. Saan mat siguro ading ko? Oray basit lang. Ay sana mabalin manong. Urayam nga agtudo manen. Agiin nanos tayo nga aguray iti tudo. Tawan kat nga rod irigasyon tayo. Mangnamnama tayo lang iti tudo. Sobramat ti kinapaidam mo na babae. Tanya nga rod ti kayat mo. Ununaan ka. Naglaing kan ngay. Kaslawan masapol mo iti pada matao. Imot. Uraan niya ti bagbagam. Alangan mo't nga unaag ti sabale. Sakbay at ti bagay. Ay na, no saan ka la babae? Amangan no. Amangan no anya. Ituloy mo Amangan no kayat mo nga ipabarangay ka. No adda sana nasayat ang mapasamak kanyak. Sikat ti matudaw. Ta sikat ti adda ti sakit tinakam na kanyak. Panawan ka man langan. Imot a babae. Unay kamatan bakit? Di mo pa'y laing palubos a bumingay ni Manong Dani iti danom iti talon. Adu mo ti danom? Ay na, Rod. Sakbay a panunutam ti sabali. Ti bagimpay nga umuna. Kaasimat nga raw, tasaan pa'y anak kaarado. Adu mo ti danom iti talon. Siyak ti asawam, Rod. Iso ang siyak ti kampyam. Gaputa siyak ti adda ang mga ayat kan ka. Apay, kabailan dagit at tao nga ipaay ti maipapaay ko kan ka? Data ti rumbang nga kakampi, lakay. Tandaan am dayta. Bakit? Ngam kuma, amuma ti makikadwa. Ay, agabuso lang dagit at tao. No kanayon apat gam ti kayat da. Ay na, bakit? Talaga asaan nak ang maawatan. Nagbayag matan ti lumabas at tricycle. Itayak pa nga gururay. Ay, nabanugak pa yan anak katakder dito eh. Ay, aday ta. Adamot langon sumungad. Para! Ti awanan ba Nimot gayam Dani dayjay. Kat linabsan naklatan. Unay matan. Ti kinaado ngamin alumabas at tricycle. Ti pa'y tricycle ni Dani ti limabas. Balbalsan nak siguro. Ay, nabayag ka mat bakit?
Awan nga rod ti tricycle. Awanan bain day dya adani. Linabsan naklatan. Dinak inlugan. Ay, kasano, kinaapamat ngamin. Binalas na ka iti kinapaidam mo. Awan kit dit amuna Ay, Pasahero akmat. Agbayad akmat. Apay, makilugan ak aya iti libre? ay, awan maaramidam no saan na ka nga ilugan. Bakit? Nakalpas kayo ka din anak karaep, nanang? Word, anak ko. Kasi ni Apaw, nakalpas kami. Da kayo ngay. Ay, nalpas kami mutan. Kunan ni Rod, agbirok da ka ni tatang iti mabalinda a pagkarpinteruan. Ay, kasta ka day. Isumala nagkuyog da itay agsa, papimanaw. Wala nang, katsapay la ko maa, tamakabirok da iti pagtrabahuan da. Sa bagay, nunalpasin ti Raep, awan matunay ang ti aramidan da. Iso anasaya at mat no makabirok da iti pakitrabahuan da. Bakit? Addan pakitrabahuan mi kani tatang. Ay, nagmayatin ngay, tada na birukan nyo adagos. Wan nga ron bakit? Swerte nga ron ti iruruar mi apa nagbirok iti trabaho. Nakabirok kami adagos. Kaano ngay ti papan nyo? Adda ka no kada kami, no kaano ti kayat mi nga ipapan. Kaano nga ro ti papan nyo? Domingo mat ita, di ora inton bigaton. Alang nga Rod, mapanaklatan di ta store, tagumatangak iti si daon ta, kan balunam inton bigat. Anya pa'y tigatangam, Silin. Day ta aminan, ading ko. Kwenta amon. Mabitlaang Ay, sibuyas pa'y gayam. Mabitlaang manang ta mga laak. Awan ka din? Awanan, ading ko. 432 amin, manang. Ay, nalipatak mo tayo. Mantika kansoy pa'y gayam, ading ko. Mabalin ka diti sumingit, ading ko. Nalipatak namin nga inidop dya lutlutwag. Basang, 20 pesos man nga asin mo. Sana bali taday talaang tigatangag. Nay, apay, senior kayo? Takayat yu ada kayo ti umuna? Kuha ngamin, ang mga no adupay tigatangam. Ang mga numaksot ngamin ng jalutlutwag. Ay, saan kayo matgayam a senior? First come, first serve Urayin nyo ti batang yaw. Nagawan ba't a konsiderasyon mo? Ato yun ti asin mo, madam. Ito yun tulat ta ti bayad yo. Sayang amin numaksot pa jalutlutuin nyo. Ay agyaman basang. Taman nakaawat ka. Saan akasla dito customer mo? Ita akla nakakita ti kastoy a klase ti tao. Awan pa'y konsiderasyon na. Sige, panawan kayon. Talaga, mat nga inunam day dya bakit Ay namanang, nasingpat ni madam. Amok day jay. Gusto mat ngamin ti kunana. Kasi mat, numaksa di ilutluto na. Ala, kwenta mo, numano amin ti bayadak. Taday tumatan ti maudi, ngay gagatang ko dito istormo. Ay, talaga anagalas ti ugali, manang. Agdi na, magti kinalaing mo ang makiapa. Awan gayem mo ano kasta kalaang. Balbaliwam man day tanga style mo, manang. Bakit? Masapa ka nga aglutuin ton bigat. Masapa kami kanitatang. May kami man. Ni tatang samot day jay. Rod. Dumanon kayo, tatang! Tatang, apay akadwayo day tan nalaing asumingit, nga uray saan pay mo't asenyor. Ay na, bakit? Anya ka di? Apay akas tati pa nagsasaum iti agbalin abos mi. Asawang gayam da ito'y bastos a babae, Rod. Pasensya kan, ngam saan kan akayak nga agtrabaho kanyak. Anya, ang madam, ang mga numabalin na pagsaritaan tayo daytoy. Pakawanan niyo ti asawak. Saan nang amo? Ada kayo ti busko. Uray pay, awan urbanidad day ta asawam. Da kayo kit diti awan urbanidad na? Kayat yo, da kayo ti umuna alakwanda? Celine, anya ka kadi? Ay, awan bibiyang ko. No saan mo nga awatan at trabahador ti asawak? Awan bibiyang ko. Pumanaw kayo kit din dito balay may. Panaw!
Makitam ita, ti epekto ta kinalaing mo ang makiapa. Pasensya ka na. Jak ngamin kayat nga irurumandag. Uray nagbasitan abanag, umanay apakiap-apaam. Ay, awan mayat ang makigayam ka, itiday tangar aramidam. Kasano pa ita? Imbis nga adda pagtrabahwak, awanan! Kwarod. Saan ka madanagan? Ikarigatak tagbalbaliw. Unngag paiso. Awan gayom ko. Kasano? Mabuteng da kanya, gapu iti kinalaing ko ang makiapa. Ingkarigatak tinagbaliw, Mr. Lonely, napanunot ko ngamin nga awan ngagpaiso ti gagayem ko. Ket ita, ikarkarigatak ti makigayem kadagiti karubak. Tuy pagayam mo, Celine. Agyaman nakpagayam Celine iti daytoy apakasaritaam. Nasaya at nakaamiris ka. Narigat ti tao nga awan konsiderasyon na iti pada na tao. Tainton si kantumet ti adda kasapulan na, sigurado asaan da kantumet at tulungan. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged di tinagan Asilin, manipod probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.